Kwarta karon grabe gahom, pwedeng itama ang mali. Imong batasan nga tarong tungod sa kwarta di na mauli. Gibago imong batasan tungod sa kwartang nadawat. Wala kay choice tungod sa kwarta ni sulay kag pangawat. Tungod sa kapait, kung wa kay kwarta di ka kapalit. Pero bisag unsa pa kadako imong kwarta di maayo imong sakit. Pero pwedeng patason imong kinabuhi sa kwarta. Di ka atimanon sa ospital basta wala kay kwarta. Mamatay na lang ka diha pasagdan ra kanila. Usa na ka atimanon basta na kay dalang kwarta. Mao na ni ang kalibutan, kwarta na ang gapatuyok. Ginoo na sa dughan kay kwarta ang nasa utok. Kung wala kay kwarta di kalabanan sa husgado. Pildihon ra sa kwarta bisag unsa pa ang imong grado. Mawala ang respeto tungod sa kwarta nga dako. Kabantay ka og wala kay kwarta sige kag kasuko. Pero unsaon man og wala tay kwarta di ta kakaon. Ug wala tay kwarta di na tumapalit atong gusto kaliton. Ug wala pud tay kwarta dili pud ta nila ilhon. Ug kung wala tay kwarta dili na ta nila respetuhon. Mabuhat na nimo ang tanan para lang sa dako nga kantidad. Andam kang magpagamit bisag ikaw minor de edad. Para lang sa kwarta mubo na kayo imong lupad. Ug para lang sa kwarta andam kang maghubot-hubad. Ana ka importante ang kwarta magpagamit ka bisag kinsa. Maghubo ka sa atubangan bisag dili nimo siya bana. Basta kwarta na hisgutan unsa man ang istorya sa uban, wala na tay labot basta masudlan lang ang tiyan. Andam kang mopatay para lang sa kwartang gihatag. Bisag wala siya sala nimo imong ipusil o gidunggab. Tungod sa dakong kwarta nawala na ang respeto ug love. Usahay gani tungod sa kwarta mapildi pasigad. Para sa kwarta andam kang motrabaho didto sa layo. Tungod sa kwarta di ka gustong Pinoy, gusto kong kano. Pero usahay ang kwarta makatapulan labi nagpuno pa ang bulsa. Magsalig man gud ka kay daghan pa kayo kag kwarta. Di nakaganahan mo trabaho, gusto nimo gasto kay gasto lang. Kung walay kwarta gihatag ang kandidato di nimo butaran. Kung walay kwarta ang isa ka tao di na nimo amiguhon. Kung walay kwarta ang isa ka tao di na nimo respetuhon. Kung wala kay kwarta di ka kapabunyag, di ka makasal. Kung wala kay kwarta dili ka tagdon sa taong imong gimahal. Kung wala kay kwarta matawag ba di ay kanilang importante. Kung wala kay kwarta matawag ba di ay kanilang negosyante. Kwarta ra pod kasagaran ginaapas sa mga estudyante. Kung wala kay kwarta mo adto sa mall mura kang ignorante. Grabe yun ang kwarta murag importante pa man sa Ginoo. Ay kung wala kay kwarta ang batas sa imo dili mo tuo. Walang ginagawa ang mga walang awa. Walang nagagawa